centrirao je Miloš Đelmaš sa leve strane. Ali lepa intervencija Stevana Stojanovića i sada pokušaj kontranapada Crvene zvezde nije uspeo. Vermezović je presekao tu akciju. Evo Vermezovića, pokušava da pronađe i uspeva Milka Đurovskog. Milko Đurovski, pa je to je 11-terac. To je 11-terac. Bračun je startovao, reklo bi se da je prvo odbio loptu. Milko Đurovski je pao i sudija Abdulahu energično pokazuje na 11 metara. I sada da vidimo. Adil Vokri i Stojanović oči u oči. Stojanović! 61. minut. Milko Đurovski se lepo oslobodio. Nova akcija Partizana. Smajić. Prilika za Partizan i 1:0. Admir Smajić. Prvi minut utakmice. Mogli bismo reći sve je sam uradio Admir Smajić. Fudbaleri Crvene zvezde nisu obratili pažnju na njega. Nije ništa kriv golman Stojanović. Očekivao je centar šut. Međutim, Smajić je pronašao ugao između Stojanovića i njegove desne stative. Partizan vodi sa 1:0. Atmosfera iščekivanja na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Još samo 6 minuta do kraja večitog derbija, susreta između Partizana i Crvene zvezde. Partizan vodi sa 1:0. Iščekivanja šta će biti, kako će se derbi završiti. Partizan u novom napadu. Đelmaš, Vokri, ali ispred njega Elsner i tamo Stevanović je šutirao, ponovo Stevanović i to je novi 11-terac. Intervenisao je Janković ispred Stevanovića. Čini mi se Đonom. I sudija Abdulahu ponovo pokazuje na 11 metara. Da vidimo šta će sada biti. 5 puta su fudbaleri Partizana u ovoj sezoni šutirali 11-terce i nisu postigli golove. 2 puta nije uspevao u tome i Milko Đurovski. Da vidimo šta će sada uraditi. Milko Đurovski i 2:0 za Partizan. Sada je sve jasno. 4 minuta pre kraja Milko Đurovski iz 11-terca donosi pobedu Partizanu. Po onome što smo videli na terenu, po igri dva velika rivala, apsolutno zasluženu pobedu. I sada Alalvera i čestitke Abdulahu za žuti karton koji je dodelio Milku Đurovskom. Jer videli smo to bezbroj puta u utakmicama naših timova u evropskim kupovima. Nema pravo ni jedan igrač da izađe sa terena i da se penje na tribinu. A to su fudbaleri Partizana učinili
i posle prvoga, evo i posle drugog gola. Konačno se Abdulahu setio i kaznio je taj prekršaj fudbalera Partizana novim žutim kartonom. Fudbalera Partizana koji, rekoh, po svemu zasluženo nose 2 boda u 79. večitom derbiju.